Hai menaze ting choma I zaiklum yawang ramanan micro kuzing kajamadai ting kumchang na jang kajamadai takmai ting chua kederin sa paulia ga radli Pakaka Manipur Tamenglong District ya nam rui wai ne Amur Falcon limited kai babam chirahangya satellite transmitter kai bigena chipet ja Manipur Tamenglong gena limited tibetchang hazi mingyenan chatkak cruises naria ga Somalia kade limited changdali zakachedli zaipo hanam rui wai ne Amur Falcon ja Manipur Tamenglong gena limited tibetchang ga saumaklu suiz Arabian sungling lim kajanaka Somalia gutchang Zikatuli why na Amur Falcon nam repoi ne za badung teu za dung di ko limited za lim za pnui injai za te teu gara hangya saugai kai ko le ai po lui za Manipur Tamenglong ge du ai po nam rui why na Amur Falcon za lim ro za injai di ga loke te teu gara hangya saugai ko le zai ge re ge Amur Falcon nam repoi na why na lim deu lang lei zakachele tingkom ge palim kang gobe kilometer changkai je kanaria le zakachele Manipur Tamenglong na lim te chuza Arabian sungkling somalu suiza lim kaze Somalia gu changbaze India gana Arabian sungkling tet kaze Somalia kade tet gu rahange kilometer chang chumje high school pere le zakachele zane diesel ne du mak zai electricity current ne du mak za kagana hydrogen gas ne pran changja pakrabe indiaram gu gari ti beralang be train ja Indian Railways mane mati makje wangrabe ndui ke design jin sonipat Haryana ga ten rize pakpi guli zikachuli the hydrogen power train indiaram ge railang bza Tamil Nadu gane coach factory gane lepet koli zikachudli per hours ge kilometers haikeze hadaile zikachudli kanjet bza Zan Assam Nogong district ge haradi Bengal tiger pui tingkum gachum kauza de hazam gai be bizigana policeman mina hang de set jen nimnili zakachuli Zaina Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saje hanaikum Jharkhand ge State Legislative Assembly election bamge BJP में JMM जे 2 लाख ती बजे पेलोंग तेउ सांगले जकचदले जहनाय कुम झारखंड के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गु इलेक्शन बमगे असम गु चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने BJP गु को इंचार्ज कवले Zaina kan janai kuru keu jing kaije kchum kammai ge Jharkhand banai Maharashtra state ge state legislative assembly election bamgo vote saibgo results liagai radali Maharashtra ge hanai kum state legislative assembly election assembly constituency haina jerak se set hangge bambige BJP manai pnui je kahro me NDA mene seat plane haina je himrozem nge MVA mene daije squeeze magda mene madai duang dali zikachudli ze NDA mene Maharashtra ge seat haina je himrozem nge duang bachai suize chipoligum je Maharashtra state ge government je BJP manai pnui je kahro me NDA mene te insap guli zana Maharashtra ge assembly seat plane haina je rak se je disat ge government te insap rahang majority rahang ge ke je hadaije mngurun ne kanang kolei kagane BJP manai pnui je kahro me NDA mene popere duinju hangje haina je himrozem nge duang dali zana Maharashtra state go percent perente je duang kangke be srokji liagera dali BJP mene lead ge kreuze ge chumbam duita tibai ke jangkai plana ke je himroze ge chum SHS mene lead ge srokbam duita tiber ngeuji khet plana ngeuji sna NCP mene duita tibe hadai lead ge ketbam plana hadai ziket SHS UBT mene lead ge ketbam duita tibe kreuze skoi planang kai INC mene lead ge srokbam duita tibe skoi plana kreuzem nge NCP SP mene lead ge madai bam duita tibe srok plane krevli zane Jharkhand ge seat rakt se ziket hange state legislative assembly election bamge duita tibe banai lead ge bambe JMM mene ringeuze srok NDA mene
ngkai jem dai zai magada begene khet zene Jharkhand ge assembly constituency rak se ziket ge je duiwang ki je government in sab rahangge majority rahangge seat hadai ji kedun na kanang ko lei kagna JMM nai panui je kahro mena duita ti me banai lead ge bam je planer ring uses ro ge bam dele zene Jharkhand go duiwang ki je duiwang ba percent print je madai lia ga ra dele JMM mena duita ti be him reuze madai planer him reuze madai BJP mena lead ge ket bam rei duita ti bang khai planer ngkai ji ket INC mena lead ge ket bam zai duita ti be kreuze mneu planer kreuze srok RJD mena duita ti be madai zai planer madai le zai Jharkhand ge hanai kum state legislative to assembly election bam ge JMM nai panui je kahro mena duiwang ki je duiwang bachai sui je wangra ba government Jharkhand ge India block mena te insap gulei Zan Assam ge assembly constituency mingeu hangge bypoll election bam kakadai bugu results liabige plana seat mingeu ge je BJP manai panui je kahro mena seat mingeu lui duini le je kachuli Zan Assam go seat mingeu go bypoll election bam ge duita ti bugu je percent printeu je liakeu gara dele samaguri seat ge je congress mena pranchi ke sangje bam bam je congress mena duwang dar hangge kan num bam je congress me duwang dar hangge panui longdi taw je bam bam le kagane BJP go candidate pe Diplu Ranjan Sharma ne vote changkai je saruk je haina ne duita ti le je kachudule tingti ge samaguri ge Dubrigu MP pe Rakibul Hussein ne sabam kole kagane Dubrige MP tabam hangge bachu te chugandi bizigene panara hangpe Tanzil Hussein ne kantali zakachudli zane sidligo assembly seat gidu BJP ge kahro me United People Party Liberal UPPL gene Nirmal Kumar Brahmane pachuka halid me Bodoland People Front BPF gene Sudo Kumar Basumatari je vote changhim reujes naja kreujes rogene duini dele zakachudli Brahma hangge vote ngobe chang rex squeeze mingeu je haina je daiji ge chum zane Basumatari hangge vote ngobe chang ngeuze de se haina je ngkai je snang oli je kachudli jai magada bige bongai gong seat hangge ka halit bege du BJP ge karo me AGP go candidate Dipti Mai Chaudhary ne duindi dele je kachudli vote changhim reuzem ngeuze ha ke je rex rok je madai ge ne plane phange vote ngobe changrex na jem dai jas na je himre jem dai jai pachu kahalin me congress go candidate Brajenjit Singha hange vote ngobe changhim rejes kuije haim ngeuje rex na ngoli je kachuli jane behali assembly constituency hange kahalit bigidu BJP go candidate Diganta Gatowal ne congress go candidate Jayanta Boraje vote chang squeeze ringeuji ket gine duini le je kachudli BJP go candidate behali assembly constituency hinge Diganta Gatowal hange vote ngobe chang ringeuji high squeeze digest na Jayanta Bora hange vote ngobe chang hadaiji ket haite se jerak squeeze sruk ngaule je kachudli zaina langbe pamngebe Dolai assembly constituency hange kahalit bigidu BJP go candidate Nihar Ranjan Das ne Congress go candidate Dhruba Jyoti Prakayasta je vote chang squeeze kreujes nagne duini le je kachudli kagne round ket asei je bamrei dele Zane scammers choze duite mene Nagaland ge hanai tingidu zane pakagadu migu ai gedu WhatsApp account je hack tuni melame pakagan Nagaland ge mina gi kemigu WhatsApp account je scammers choze duite mene hacking tuni le je kachudile ai polam ge Nagaland police mene ting rahange advisory warning pe gaidile public meje zane choze duite me scammers mene daigum je nangnugu WhatsApp account me je hacking telo loichi mangmar mene aigum je WhatsApp ge link plam timak brema langong le sigeling anui nim gai je mama install te gai je permission allow te gai design anui go WhatsApp account je hack to le je ga chu le expose zigene Nagaland police mane ting ra hange rangai je WhatsApp ge mi ge ne halui chi mang mane ling langwang design mi pampo chi ko le mak le design a jai panui je chi tawlu ko le mak le design a ling ge nim gai so install te so nim gai lu jai ne do permission ram je allow te so je ga chu le ilang ge ting ra hange je mi WhatsApp account hack te mak ra hange ling langwang design halui chi mang mane nim hade so je Nagaland police mane ting ra hange rangai je lamui jene two step verifications do on te lo je du rangai je lali
Zane North East State Manipur government nen znai kru kyu zi ngkai zi chum kammai ge kakle be pet bam district cham district snaga mobile internet data services ramze hazi kana na hangge nam je kam to ndo dai ni le je ka chuli Manipur ge kakle be ka chi be pet ka dai busy ge na ipo district snaga mobile internet data service administration mane nam je kam to ndi bize kru kyu zi crisis rokmai ge nam je kam to chun di le the district Naga naka mobile internet data service rame namje kam to rabze Imphal West Imphal East Kakching Bisnupur Thobal Churachandpur jane Kangpokpi district li kadai rein sa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zainang nuwang changla bam zaina like to lo zainang se lu be page nang kangmandu se lu rahangge share to lo bi guys zain kinga nim le ne zet hodle hai mana zaklum